Wero TV tukinya miaka 10 ya kuthariana kureta mero werone mumero we wabata monono ntututanagie nagwe aja kwa aja na ndetwe kuretera uthibu bwero teto ire shegwetekeka na shioma twakuriongera kinyantorene gucokia nkatho na kuga ibwaga mumero igo tutika station namba 1 mwirigone jojo musafara jo tujogeta uju Jumaine tariki 2 mweri wa 3 tukambiria Kagoma, Charia, Mitongo, Nkobo, Egoji, Kenoro, Mikombone, Kionyo, Kithirone, Githongo, Katheri, Kithaku na turekerie Kirogine. Na Jumatano tariki 3 mweri wa 3 ni Muthara, Kangeta, Lare, Mutuate, Antubetwe Kiongo, Kiengo na turekerie maili 3. Na Alhamisi tariki 4 Keria, Polepole, Chogoria, Chuka, Kanwa, Marimanti, Mokodhima na turekerie giaki. Jumaa tariki 5 ni Gakoromone, Kerua, Kebereshia, Timao, Ntuge, Soboiga, maili 7 na turekerie Isiolo. Na Jumamosi tariki 6 ni Nchero, Kianjae, Maoa, Red, Kemongoro, Kegochwa na turekerie Mekindori. Na ntuku ya kiumia tariki 7 tukagosha na gushokia nkatho kanisa ya MCK Kirogine nonto utokinyetete twe nenjara ya mwathani atangazaji ba Wero FM na Wero TV bakethro bareo na jumuogo tije Wero tugukunda iyo geta wikunduka na umbere miaka 10 ya Wero TV aja ichwa